Lalu tak lupa. Ada soal madian tajuk jukang gitu. Saumukan. Ketulahan non Bang Dul dia. Ada. Jadi minta maaf. Entarila ulun sopan benam sakit kada. Ada nih culas gini. Inya gugur terus. Ulun mau ucapkan kami sekali lagi ini mau ucap salam. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabarataan kita langsung berdoa berkat menjawab salam. Mudahan kita selalu sehat badan, mudahan berataan selalu dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu nang ada di sini. Kami nang madihin sudah nang 2 kali, nang kedua ini membawa amang harni. Jadi amang harni kain nak menyahuti. Laluan pian nang ada di sini nang wabil khususnya kepada tupang ibu nang baju abu-abu nang memicek HP. Nang to sampian hendak mengamira kasini, bila hendak mengamira buai itu lampu blitnya nang dimati karena nang benyala ulun mulai sini. Lalu nang tak lupa kami menarusakan kami nang madihin ini menghibur pian. Jadi kedua kali madihin dimainakan lawan bapak ibu pian sabarataan nang ada di mana pian nang tak kumpulan. Sebelum madihin kami lanjut ke jalan, ayo nang dahulu sekali bertepuk tangan. Tepuk tangan. Lalu tak lupa kami menarusakan kami langsung menyapa pulang nang lawan pian. Lawan nang di muka nang bebaju pink ibu-ibu singgah nalan. Ulun nang tak lupa buai menyapa pian. Pinanya ni sidin awak betianan. Mun kada awak parot sidin betianan. Tapi pang pinanya sidin kada betianan. Cuma nang parot genal ipik kalalam makan. Kalalam makan. Lalu nang sebuting ulun hendak memadahi istilah tupang kata hendak mengetahui lawan nang berduduk kepada bapak-bapak nang ada di muka sini. Mana tuan rumah ayo pang dipadahi istilah pang kata ulun hendak meminan duwe. Mana tuan rumahnya pak tolong dipadahi. Mana tu sidinnya ulun sabuting lawan pian mau ucapi. Iyakah nang bakacamata nang kopiah jangan hanya haja membujuhi. Lalu nang lawan pian ulun nang mau ucapi kepada tuan rumah nang sudah mengundang kami. Terima kasih banyak lawan pian hari ini. Lalu tuan rumah sedikit nang dipuji. Jadinya tu sidin dasar gagah sekali ditambah bakacamata pian nang hari ini. Istilah tupang kata masih kawa menambah bini. Menambah bini. Lalu tak lupa kami menarusakan membawa bemadihin ini menghibur pian. Lalu nang sedikit ulun menyapa pian. Cuman nang kada kawa ini tunggal lingkungan. Lalu nang menyapa lawan nang itu ibu nang di bawah payung nang duduk baju hirang. Belum nang disambat sudah sopan saurangan. Istilah pangkata tatawa ke belakang. Lalu lawan ibu ulun menyapa pian. Lehati betis sidin nang kaya betis hadangan. Istilah pangkata betis kagegenalan. Lalu to sempian sedikit dipadahi. Apabila awak lamak mungkal tina beisi. Bila
hendak membebem jangan ditilami. Jadi bang kami terus melanjutkan ulun madihin dua kali memainakan. Jadi nang lawan pian hendak ulun menyapa pulang tunggal likungan. Cuman tunang mana melihat ke hadapan, lalu hendak menyapa kepada tupang ibu nang berdiri sorangan, nang sambil mahadangi anak sidin bepainan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, sidin tak korihing ditahan binasupan. Jadi nang lawan ibu mudahan anak pian selalu sehat badan. Istilah bang kata inya nang bepainan kadenang tu sampai tak jejak tahi ayam. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, lalu nang menyapa kepada tupang paman pulang nang bejualan, nang sidin membawa payung berwarna abang. Ada nang di muka nini nang hendak bulik sanggup abe banyakan, mulai tas berakat sing kenalan. Lalu nang tak lupa kami memadahakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang, bila banyak lebihan kesan kami dibungkusakan. Jadi pengulon terus melanjutkan, kami menyapa pulang nang lawan pian. Lalu nang menyapa nang duduk di hembin bibinian beretaan. Ada lalakian maingkut tupang anak duduk nang di esuhan. Lalu nang tak lupa ulun memadahakan, jangan pian katuju bergabung bebinian. Kalau pina kada tahan berangnya hidupan. Jadi lawan acil nang bejual marning pulang ulun sapai. Jadi nang sabuting ulun hendak manakone pian nang masih bujang atau sudah belaki. Jadi amang harne coba pian tangguhe sidin tu masih bujang atau sudah bebini. Jadi ay sidin sudah belagi karena kaning sidin pinatabel di ukire. Jadi nang kaning tabel sabuting dibadahi, pabila kaning pian hendak dinyariki. Pabilanya duit kada tapi taharane, bila boleh ke rumah karika kan duit panci. Ibak muak di dalam panci. Jadi bang ulun terus melanjutkan, jadi nang acil marning ayo bang beunggut pian. Saumpama cilai pian bujur belekian, karena buhan kami banyak masih bujangan. Atau nang dikartak bejalan saurangan, nah waktu na tinggi baju berwarna hirang. Lalu nang bejalan nang baju bepairan, ulun yakin pian dingai masih bujangan. Jadi nang dilihat sudah atau belagi atau nang masih bujangan. Kayaknya di AI-nya sudah juga belegian. Karena tuh bibirnya sudah nang kahabangan. Istilah tuh bang kata kayak belongan ayam. Belongan ayam. Jadi tak lupa kami nang menanjutkan kepada bapak ibu pian saberetaan. Jadi tadi menyapa lawan nang acil-acil di hembin berdudukan. Lalu nang tak lupa ulun membaca pulang, mangai nang ada palkat betulisan nang tambal ban. Lalu nang tak lupa kami mendoakan, mudahan usaha diberi keberkahan. Kada di muka rumah aja nang betulisan, sampai ke tawing-tawing beukir bebujuran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, lalu nang terfokus lawan ibu berjalan, nang sidin bertiga genal-genal beretaan sambil memakai tapai atau memakan jering, bilang kada bertawaran. Amun nang baju pink liwar kagak genalan, cuman sayang benar sidin sudah belek
sekian. Jadi dilihat-lihat dasar bungas bebujuran. Lalu kami doakan acil saling mungkalan. Ulun nang tak lupa cilai menyapa pian. Jadi nang tak lupa pulang ulun ucapkan kepada tupang kakak nang mengjindung anak. Ulun lihat lalakian bila hendak sahuan liwar nang tupang sidin hilim kada bepaculan. Padahal bang hilim cukup pian ma anda ka ID kanderaan. Kada mungkin juga di sini hilim behilangan. Takutan hilim hilang sini tuh. Jadi tak lupa kami menarusakan. Lalu nang lawan pian ulun mau ucapakan. Nang lalu di muka nang pian bahkan kanderaan sakupi baju bebelang macan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian. Mudahan nang di jalan berdataan salamatan. Jadi nang madihin ulun menarusakan. Ibu nang bejalan maingkot duit nang ada di tangan. Bila sawiran banyak madihin kada ampihan. Kada ampihan. Terima kasih bulah nang lawan pian. Kawan nah hendak memberi jangan salah sasaran. Bila salah sasaran kada depan ulun doakan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan. Jasan tadi acil nang memberi sawiran. Abang-abang ini adakah duit pacahan? Berangai 2000 kah menambahiakan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan. Mudahan ibu tadi panjang umur sehat badan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan. Mudahan bulan ini pian pulang betianan. Wah, jang ben apa dendak. Jadi tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu nang ada di sini. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan nah ada 5.000 kai menambahiakan. Lalu terima kasih kailah lawan pian marah hak 5.000 akhlas ikhlas di badan. Lalu 100.000 amang laju berjalan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan buhan pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan salamatan hidup sampai kamati. Sampai kamati. Lalu bang ulun di sini melanjuti. Jadi tadi sawiran dijulung lawan rasidi. Jadi di amang sedikit bahiri. Bang juwe ulun kilai nang jauh benar manunti mulai belenti. Jadi 50 amang tadi tak itihi selalin yang 50. Paling ini di yanto nang manjulungi karena di yanto ada juwe di sini. Itu nang baju putih inya di muka inya takutan tadi. Amunnya yantong itu dilihat mulai di sini. Kikira nang inya duit kada besangol lagi. Jangan besangol duit gigigin kada beisi. Jadi bang ulun di sini melanjuti. Jadi nang tato tadi disambet bang tadi. Jadi nang amang di lawan nih kemamadahi. Jadi nang bini sidin orangnya gonal sekali. Lalu bini genal sabuting di padahi. Bila gini genal pabilanya pang malam hendak membunuh Yahudi. Alamunnya kawa pian haja manindihi. Amun topang bini tada holok manindihi. Kikira kaina subuh pian nang langsung mati. Lapa bina ya. Jadi bang ulun di sini melanjuti. Bujur nang 5.000 tadi sidin memberi. Tatapai di kita doakan hari ini. Mudahan nang tadi sidin nang sudah memberi. Cuman nang bila duit tawa duit pecahan
jangan mangai diendak pian ampah kasine ini anak siapa juga umpat memberi jadi bang pian hendaklah memberi dingai terima kasih mata jangan mencili lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi tadi mangai doakan lawan pian nang memberi jadi harga 5.000 nang bujang menambahi lalu terima kasih ulun nang mau ucapi acil ginjo habang juga umpat memberi nilai terima kasih lawan pian hari ini nang mana nih duit lawan ulun menambahi jadi bila memberi berdua nang pastinya berbagi lawan amang harni nang hari ini sudah di kantongan kada kawa dibagi jadi terima kasih acil nang bekinjut pinahimong tuh memberi jadi lawan acil ulun mendoakan mudahan bang pian sehat sabar taat mudahan laki pian selalu dikuatakan cupuk lentuhut kada sampai begeringan tadi amang siapa nang kada salahnya jadi nang amang yanto memberi nang sawiran pinanya bang sidin kada hendak supan jadi nang bejalan rambutnya bejeretan 50.000 nang maum kayakan nang pinanya gesan ulun beretaan marahak nasa palih gesan pian ulun berikan kasihan juga amang kalau mandihin betangisan lalu tak lupa ulun mendoakan doa nang gesan sidin nang memberi sawiran lalu kita berdoa di nang hari ini tangah 200 tadi sidin memberi jadi mangai kami mendoakan tuh hari ini mudahan pian mangai pian nang panjang umur dimurahkan rezeki dimana pian begena selalu dilindungi mudahan pian mangai dimurahkan rezeki mudahan pian kina kawa mangai naik haji Allah naik haji jadi amang yanto tadi ada memberi nang 20.000 lawan anang menjulungnya jadi amang yanto sabuting di padahe adakah lagi duit pian membawa kasine abang imbah memberi pina marangut sorangan pinanya tadi duit sudah nang pahabisan jadi bang ulun di sini melanjutkan tadi nang 20 amang yato manyawiran jadi nang amang di andak mamadahakan amun nang dilihat muha pina patuh penyesalan ada nang muha sidin di pina kehilangan lalu terima kasih ulun ucapkan kepada tadi acil nang bebeju hirang nang hakun memberi kasini maat terakan walaupun duitnya pina buhok bebujuran karena nih duitnya digumpal di tangan tapi kada papa tetap nang ini duit payu nang bentuk arah jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan buai pian panjang umur sehat badan mudahan bang pian selalu dalam lindungan lalu nang tak lupa kami menarusakan tadi nang amang yanto sudahlah pian doakan jadi amang yanto ulun nang mendoakan lawan pian hari ini walaupun 20 kesan amang harni tadi kikirani doa kaina imbah ini lawan ulun ditambahi jadi amang yanto kita doakan lagi mudahan amang yanto dilancarkan rezeki sehingga bulan ini kawaman nokar gigi lalu tak lupa ulun mengucapkan pinanya amang yanto sudah himong saurangan jadi terima kasih kepada tupang acil nang maangkat anaknya kada sampai memberi jadi 20 sidin kedua memberi jadi nang nisa puting nah gesan amang ini ngalih juga amang malih hati tanya lagi lalu nang lawan pian ulun nang mamadehi lamun nang amang harni kada nang ulun beri kikira imbah ini membawai bakal
jadi lawan pian ulun nang mau ucape nang ada di saberang kada dekah taniat dalam hati hendak memberi jangan bangsa kada di situ mandang kare lalu lawan pian ulun doakan lagi tadi nang lawan acel wan anak bini-bini mudahan cilai pian sehat setiap hari mudahan tong pian dilancarkan rezeki mudahan makin hari tambah disayang lagi sehingga lagi sidin kada sampai bebini oh atau dua nang bagus lalu tak lupa jadi tak lupa ulun mata usahakan tadi amang hati hendak menyahutakan melihat harga 100 ada maung kayakan sekalinya kada jadi timbul betahan sorangan lalu lawan pian ulun nang mamadahi pabila 100 kada jadi memberi ngalih to kaina saumpama pian mati kau sudah tahu kaung kayakan jadi 20 amang betupi memberi tadi korehin pian mahirip amang harne tak lupa ulun nang mendoakan mudahan bang pian panjang umur sehat badan mudahan bang pian rezeki dilancarkan ngapa nang ada hajat mudahan dikabulkan sudahkah babine atau masih bujangan lalu nang tak lupa ulun mendoakan bila nang masih bujang mudahan bangai jodoh lakas mendapatkan bila sudah babine mudahan lakas betianan ala betianan jadi bang ulun di sini melanjuti jadi nang adik Agus mendustai bang hintade jadi lawan nikam aku hendak mamadahi awas hato kaina bila bajalan kabelente jadi amang harne tadi nang mau ucape ngito harga 100 uangnya kada asli istilah bang kata katuju mendustai jadi tu sampian sakadar ulun padahi masalah tu 100 sudah maharap tadi bila kada jadi tetap nang kaina ulun lawan pian sanang hati asal ngito 110.000 diganti lawan paman iwak ulun menyapa pian adakah lagi iwak kesini diberiakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan ujar abahnya yanto nang iwak berjualan mudahan bang pian selalu sehat badan usaha sidin diberi keberkahan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kami nang madihin khusus begegayaan kepada bapak ibu pian saberataan atau aja di bawah payung nang muhasing bempaman lalu nang tak lupa ulun memadahakan sebelum bemadihin tadi ulun berjalan ini amang harni ada nang membisiki talinga sebelah kanan ujar nang itu acil pipi kada dempaman hendak meminta izin cilai mencium pian jadi bang amang di sini melanjutkan amun dia mencium jelas amang kada wene karena dia amang juga bang ada bine lawan nang amang dia setia sampai ke mati lalu jar amang setia sampai ke mati jaka acil maiihakan kikira amang manonte jadi dia amang pulang nang mamadahi kira nang itu sidin maiihakan hintade jadi bagamatai amang pulang manunti karena dia mau bejir manulak hari ini amun nyaman nunti pian bejalan kasini jelas tumpang bang dul langsung aja berlari karena jua bang dul ketujuan bini-bini istilah tumpang iwak beong nang kaya
ya sangki saumpama pian itu nang tutang tadi niat hendak memberi kikira tuh bang dul bedahulu mendatangi mun becium bang dul pian cilai kada rugi lantaran lawan bang dul tak banyak tak cium gusi lawan tobang acil kita berkejayaan lalu nang tak lupa kami mana rusakan lamun nang bebujukan jua rasa takutan kalau bang di sini ada nang laki saruan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pian sabarataan kami nang matihin terus nang lanjutakan jadi tadi amang siapa nang beruko nang memberi pian 20 ke hadapan jadi nang ading Agus nang masih bujangan jadi inya ti sampai tanya aja bujang jelas nang inya itu tak banyak pajah di tangan pajah di tangan jadi ujar tadi siapa diberi ngaran namun nang ngarannya amang di kada tahu jelas nang ading Agus ngaran itu kakaknya jadi bang tadi nang mana nang bujangan pinanya nang berdua nang saikong baju heboh saikong baju hilang nang tobak kalong di dalam bak kaluaran lalu nang dilihat orangnya desa tampan nang dihitung-hitung bilang mahirip sahukan cuma nang ujar sayang ketujuh pajah di tangan pajah di tangan jadi bang ulun melanjutkan di sini jadi nang ading Agus sempat viral di tadi jadi inya viral maulah video amang ada ma itihi ujar kindayuk ujar inya tuh tadi di kada lewes inya meminta maaf pulang amang ma itihi karena inya takutan di kalubang inya dilepurakan ke polisi ala ke polisi kisah amang harni ulun kada mengerti nang jelas umpat tertawa sakadar menghargai jadi lawan pian ulun mau jebakan lalu lawan pian kita nang tidak lupa hari ini bersasapaan pinanya bang paman nang buah berjualan sudah sidin mengarut ulun lihat kapisitan lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan jualan pian diberi keberkahan lawan ibu-ibu nang ada di Suberang atau bapak-bapak pian nang berdudukan ulun nang tak lupa hari ini mau ucapakan selamat lawan kami bulah nang bertemuan jadi nang tak lupa sabuting di badahi lawan nang itu ibu nang duduk di muara lawang nang sidin bini-bini jadi di muara lawang cilai duduk pamali itu bang pada cilai orang beri imbah nang disambet tuyat langsung bersembunyi jadi lawan pian ulun nang mau ucapi kami bergaya aja cuma nang itu pasan ada orang beri jadi nang madihin kami menarusakan kami nang menghibur pian saberataan pinanya jelmarning hendak ampih bejualan cilai tubang tutup kaina holopian imbah nang tengah hari datang lalakian jadi nih orangnya pulang pacang tak kumpulan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ading-ading nang inya mengantuk sudah hendak tak kuringan kakak nang tak lupa lawan pian mabadahi bila pian mengantuk bingai nang bulik aja jangan begena di sini jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ulun nang madihin hari ini beta harus pulang lawan nang amang harne dahulu beta tepuk tangan tepuk tangan jadi tak lupa ulun nang melanjuti
kepada tuh sempian beretaan di sini. Jadi nang madihin kami pulang terjadi acil bebeju hiram nang gendut hari ini. Tadi tuh sempian sudah ada di sambeti sekalinya manukar marning. Adakah nang labihan sebungkus gesan kami. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan kami nang madihin cilai begegayaan lawan tupang acil nang marning bejualan. Padahal bejualan cilai satu mat aja hendak habis jualan. Asa paru-paru beriakan gesan rumbungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang lawan acil langsung mendoakan atau abang paman nang di muka bejualan pinanya bang hibak undem-undem bawaan. Ulun nang tak lupa langsung mendoakan mudah jualan pian diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa ulun nang mau ucape kanderaan sakupi pinanya sudah belegi. Cuman amang harni kata juga nang mali hati. Lalu lawan pian nah ulun mamadahi sedikit mangai pian kenalakan tuh di sini. Jadi amang harni hendak mengenalkan pribadi amang sedikit bebaungan. Jadi di amang di sini malanjute jadi nang perkatalan lawan pian nang di sini. Amun kilai yanto jadi sudah mengetahui karena lawan yanto kawan ulun begawe. Jadi kilai ulun memadahkan di sini. Kilai nang ngaran ulun nang T Arniade. Jadi kilai ulun asli orang Belente. Ulun mulai Belente tadi berangkat ke sini. Juga meminta izin dahulu lawan bini. Karena bini amang di panim buruan sini sudah ketahui. Jadi kilai ulun melanjutkan nang di sini. Jadi ulun bang anak ada sudah beisi. Jadi anak ulun saikung bini-bini. Inya kilai sekolah kelas nang 4 SD. Jadi bini-bini ikam ading agusai kada usah mahandake. Amun nang ikam handak jujur dan aku larange. Akan apa tuh jujuran hendak meminta tak larangi. Karena inya di jadi sudah ada begawe. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu pian sabar taat nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Mungkin bemadihin satu mat nang bertahan karena sudah lawas kada nang tuh tak lihat lagi nang sawiran. Jadi nang besatop kah sadang nang bertahan. Jadi amang di mau umpati ikam aja hari ini mamat dehe. Bilanya sawiran kita pangna ada lagi. Kira kita bemadihin sampai kamarian hari. Kamarian hari. Jadi tak lupa kami menarusakan kami masalah sawiran sekadar begegayaan. Karena namunnya banyak pian memberi sawiran. Ulun jin sudah banyak dapat 300-an. Amunnya amang harni banyak di dalam kantongan. Sekalinya dalam kantongan rokok sabung kosan. Ini banyak lawan rokok ini. Ya jadi kami bersatu langsung bertahan. Istilah kata membuang sopan. Minta rela, minta maaf, minta halal, minta duit kada. Assalamualaikum abenya amin abenya amat tukang kayu tukang tomat nih kada sing capat. Jadi minta rela sabar tahan, minta nasi bila ada pengusahaan. Aduh ada solon madiin tajuk jungkang ini. Saumukan. Ketolahan lawan Bang Dul dia. Ada. Jadi minta maaf, minta rela. Ulun sopan benam sakit kada. Ada nih culas gini. Inya gugur tuh sorangan ini bokotin.
Aduh lo nih napra mau teh kalau mau gugur bertiga. Nah, yang ini siap tuh dan aduh, ayah kata bapak, yang penting pian sanang kami sopan. Ayo Pak, rasanya kayak Pak. Rasanya kayak Pak. Rasanya bang ya rasa gimana gitu. Rasanya sakit. Kada mah sakit sopan. Sopan dalam kenyataan. Pisang kapas pisang maule. Iya. Hendak emang beles tapi ampian gin lagi. Pisang kapas, pisang mahole. Iya. Hendak membeles tapi tak sopan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.